Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Iyang kasalelye raka chawaras kachanan program in Rahnwet na Pohnpei. Program en kabese way raka sampalakan me uyuyawi takan uyaw na way Pohnpei. Area mo na chkan kachoyam nan program en kabese Rahnwet. Okaneng melen yenchian kiyo yach masaratan kay paniyo wow. Don waden wow rakstopan Pohnpei yu. At mga saran wala pan puren sanan kan ko. Wan ki saban matlikan nanadak nan kanyay ko. At mga wow choro ran piltok saban machay kapinan wain Pohnpei karyawan kapinan. Speaker, Vice Speaker, chawakan chorus nan 10 Pohnpei legislature. Son ko kung labalap. Sa mga labalap, chon tatok sarawikan chorus nan bilyan lang kan ang wain Pohnpei. O bachawan wawan ki saban marchon wain yung stuff. Rahnwet way sabon man kiyan so mau pokchailan pleo kasamo Mr. PJ Obispo Ngoya Public Relation Officer sang Pohnpei Utilities Corporation ay success man bachawan lukat Mr. Obispo o man program and kabese ng success and kak oralabet tame bachawan kinan men kay Kailangan ako may program director. Pwede ya cacimul paco nilang ako nang mele yang paca sakrata mo kan me ciang kier autopen aja cumul ire kan Rahnwet. Remawai cumul sakaran tangkan sabagan nila kai kupuran nila pon erekson Pohnpei yu. Wawan ki sanan kun ko cumul wa bang kupuran likat ko nanalam ko nan kinye ko gas kure cumul wa pe ki wakan muai ban kupuran kapnan wain Pohnpei karyawan kapnan wain Pohnpei wawan ke jon Pohnpei umsek Rahnwet patrowan pata walianti medel supplement Pohnpei palian PUC patroyan nawasan kai puye kap patrowan secretary autobenda tong kan me pali watch pak yang way melen ani rai na so ke me patona ro pan patroto o en kak san me autobenda sabul matrai men kapesian Rahnwet kan pitata wiye penalti en liol kan mekin patrosan aten bil o rangan kachpin the renewable energy kalanganan ko mo Mr. Obispo Area kong tawala po episkaway weta takoj renewable energy. Kalangan na sa renewable energy kay mamiya na sampa rampukach. Apweki jajan totok mamiya sa renewable energy riyaw may Pohnpei supplement Rahnwet. Gayo hydropower system o karyaw solar power system. GPT irariyaw na pang-upchain kasaleta may hydro power system o solar power system. Kayo hydro power system baliw makin kacangata liyan sang magmukitin atin pilabakan. O karyaw solar power system baliw makin kapakata liyan sang marainan kachipin kan niya kenapa na karakaran kachipin o kakiyokiyang ni kailaban liyan. Erita magareta balin PUC ebil aleta rotatonki saman huya bendiat pukach. Pwede ira socho huya kasamne wong nan wewe o karyaw kachikana totoglan tisen ni karasape. Sapul machay wasan liyon me pachonan pil niyansu me puliton pilla pe kun muletak irai chunda tongkan paliwat pakan cecek mukmuketen pil niya kacangata liyon o palen lempe yu makasonti irai lampa kun wewalang sapul machay paliyan misina liyon me pachonan pomal irai lengkap kacikala cangan misin pukat paliyan pil pakan tapun liyon kan nan sapul machay sarakan Meskin muyawu puerka kasaucuk totokla tisen Makun kama-kamaur sapul macay mesin kan nan pemal.
Yakaksan talong John Way, yang wasakan me renewable energy bukat bachelye. Hey, kalangan en kaksan salang John Way unsek me. Supplement Pohnpei palian PUC patrawanta tubzon to pukat wasakai nan Pohnpei o kayu eu patro. Nanipil magtry karos mangir magunto to kaelakan pil. Yei magatan ki hydropower system. Karyao eu patro College of Micronesia nan kosan in Palagar. Kaslu eu patro Efficient National Government Bilnan kosan in Palagar. Kapayu eu patro Board mo school in net nan way net. O silu patro Board namas nan way madalani. Kalanganin ko mo Mr. Obispo, dami leta PUC, ebil pukatar o aletar sawan misin pukat. Kalangan pwede pilihan PUC at pilihangar paliyaw na national government may Department of Environmental Climate Change Emergency may kanyang pukoku uya pinapulkan apulta sa Mindanao Wewe. Karyaw, masumang misin pukat pa uyala sa pulmen Pohnpei Chechen Katangawa liyan kasi pentatong kitisan utan pa sa pulti. Kalanganin ko mo pwede rin kabese sa salamakan may bitata renewable energy source. Pero yung mo na siya kayo sa kalacha program yung kabese na suksej. Miyeche, irasampal, makanya nga instansan me, suci sansan ng kalalabangkan, kung chunga so. Kalangan irariyaw may ben patrawan meral ba kita Bedian management and PUC yung sa correct chunwa yung sa kayo. Anso karan, Pohnpei pa ang katsiyang nansusompen ang takisiniyang maang pukat kakan kacangata wan liyar kan makonem, akasikpa miya. Makatok pa batula. Okay, sekla, pinya sa water. Kalipul pa, o pachuan William teacher sa Pulmen Pohnpei palian PUC. Tausawi sa karataka kumulita puwat, ang Pohnpei unsyak, pwede uchupel sa waskan na kunsansan sang chonwa unsyak naniray na nasuka. Kalanganin ko mo o kalanganin ko por chorus. Ay match magay mo sa kalang program and Rahnwet ng Pohnpei. Yay program yung kabese o irakap o irakasampalakan mo yung uyawin taban mo yung nan mo yung Pohnpei. Sa gatsa wal lugay siya kukurakan ng kachin sa bali radio basic sa age o nan program yung kabese chekan nabankan ka o nabataw mo kasalelye. Rahnwet na Pohnpei. Pohnpei. Patron Y,